kubandanya amurugo kwa mutamare murahakaze abashitsi urabona ko babigaragaje ko bakaje kumva amahoro rero akaga katembe ibintu byose biteguye neza aha ni mu rugo rushasha urabona abantu bafite amabaje ariko mubaza cyase aho bobereka murabitura naje ndikumwe ngaha kugira ngo dusangire umunezero ariko nitwe twangura ibigirori nyezina turabanza gusaba bigira tuganiriza akakorime kugira ngo dukore ikindi twugurure ibirori tubanje no kwiragiza Imana kugira ngo ibintu byose mu rutonde rwiza aha rero ni mu rugo kwa Mutama hori yumva amahoro akana kabatembe eka ni mu rugo rukunda abashitsi Yugini marakani ise ngo mutanezerewe kandi tubigiriye tuvyagiye ahantu hazima ego ndabona hano hantu hararyoshe hameze neza cyane sinzi ko nohita irega ni mu Bufaransa hoya niko ari muri Amerika ndibaza haryoshe nko muri Amerika abatembera mu bisagara hameze nko muri Amerika bijya cyane ndabona hameze neza hanyuma igigo cyatuzinduye hano n'urubanza umuvukanyi wacu yitwa Lahaye Roy African princess Nande Osiamboka Double King Le Pharaon Paparapa Allez dance Enjoy Na sweetie Coco penzi kidani nitunzie na kesha popo kulinda vidanga visibie deka mwali nidekeze mie wa halali chendache mamie wanichanganya changanya changanya wanikosha roho changanya wanikosha roho wanichanganya changanya changanya wanikosha roho changanya usije moto kuzima mwanza kunishasha Yotiki moto wazali kobela bele usije moto kuzima mwanza kunishasha Oto bolingo wazali kotumbanga tutele Tuma pika makofi Nandi Namo bao Changanya, my baby Osiamboka Changanya, she get crazy Didi Stone like Changanya, nasui koma Sheria bomaka koleka mondoki Abele show Sheria bomaka koleka mondoki Kama mvwama Sheria bomaka koleka terroriste Sheroke wapi Gana zalia we Sheroke wapi Gana zalia we Un petit bébé ne fume pas la pipe Un petit nani ne fume pas la pipe Joseph Berthier usije moto kuzima mwanza kunishasha Yotiki moto wazali kobela bele Ngani kwa Ndikumana Safari abandongoye ishirahamwe y'abarundi bahoze baba mu mahanga n'abakiriyo nga habivuze niwe twatuzi cyane ngaha muri no rugo ariko ni byiza n'amateka kubona atweretse abasanzwe ari bene rugo yezina ngaha turabishimye cyane tuzoka hafi yabo byabo nibaze ko
atangorane hanyuma tamamene ubwo mubona aha yenda kungene tubamenyanye nawe ari mu mahanga jewe ndi mu bantu ya telefone ambwira ko umurondeza gatongo yuko uyu munsi mukuru mwabonye wari wo kwinjira mu rupangu rw'umuvukanyi na Iron. Turasabye Imana imuhezagire munamukomere n'amashi kuba yariyumviye icubiro nk'iki hari abagera hariya bacabwa ngo cyese nzogaruka mu Burundi akibagira amazi arashuha ntiyibagira ibumbe ni nka bose twama twabahanura kugira nukuri tubasabe muze murarabisha imigambi yanyu cy'amakuko kuko nitekamuze musaho kwawo. Hanyuma turabashimiye nizere ko urubanza rwagenze neza mudushimire kuri ivyo biki twarose bibagwe neza kandi twandanye gusabiranira imigisha Imana ibahezagire. Hanyuma nanjye uyu munsi nafise ibyishimo cyane kuba ndaha cyamagaze ngano hano hantu kandi nkaba ngiye no gushimira abavandimwe umuryango n'abagenzi n'ababa kuri ibyo rero umwe wese ndamushimiye ku cyubahiro ciwe mu kigoro yakoze kugira ngo yongere ashike ngaha aze kudufata mu mugongo muri ibi birori twari turimo. Kuri ibyo rero ndabashimiye cyane bivuye mu mutima muzohorane uyu mutima w'urukundo kuko ndazi haro byinshi mu kurangura ariko mwemeye murabiheba mugateka muze muhashike. Natwe rero twishimye cyane kubabona kandi turabaye kaze cyane n'undi munsi mwabonye aho turi turacyaraha kumbura amezi abiri turi kumwe ngaha urumva rero n'undi munsi kaze tuyage ama ndetse ikindi ndaryohewe cyane kuba ndi kumwe na bene data turi kumwe hariya muri Amerika. Hanyuma uyu munsi bareka bagombye kubikora kugira ngo duhure muri ibi birori kweri sinadabizi ko tubashobora guhurira ariko Imana niyo yari ibizi. Uyu mwene data turabana hariya na mwene data ngaha turi kumwe hariya urumva rero ni ibintu byiza cyane nishimye bimwe birenze urugero. Kuri ibyo rero ndabashimiye cyane babanyi kandi ikindi nacyo ngiye gushimira girlfriend niwe yambaye hafi cyane yamereza impanuro avuga ati gerageza urabe usimbire ino ugera icyo ukoze ntiwisishinge hiyo. Nanjye nabyumvise kweri ndavuga ati reka ndamwumvire rero nawe ndamushimiye cyane mu rwego ku mutima kuko yamaduhanura imigambi myiza kandi ndizera n'Imana tugiye imbere tuzobandanya kuko byose birashoboka mu Mana. Amen. Kuri ibyo rero ndabashimiye nta menshi mfise ndashimiye banyakubahwa mwemeye mukaza gutera iteka kuba mwahashyikiye Imana ibahezagire cyane n'abarongoye amashyirahamwe babumvise Imana ibahezagire. Kuri ibyo rero nta menshi novuga ko ababyeyi n'abashingana n'abatama banjye babashimiye cyane babaye ikaze rero n'ibyo nari mfise ariko naraheza reka namuhereze utandukanye wanje nawe kugira ngo abaramuke kumbure ndaza we niba afise ko agomba kuba bari kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sina mengi ya kuongea kwa kuwa ameshaongea yote. Cha kwanza namshukuru Mungu ambaye alimwezesha kutoka hapa Burundi. Ndio mara kwanza kuingia hapa Burundi. Nifurahia watu wote wako hapa. Asante kwa kunipokea. Kuna wengi walikuwa wanijui ila tu wanaponiona wananifurahia. Na hao wote nawashukuru. Kingine pia namshukuru boto wangu sana. Sababu nilikuwa nishavunjika hata na moyo nikasema hiyo Burundi mbona sipaji wake hata. Lakini boto alikuwa karibu yangu akaniambia ipo siku itafika na ndio siku Mungu alitimiza nikafika. Mwenyezi Mungu ambariki sana boto wangu. Na Mungu awabariki nyie wote ambao mlipata muda kukua hapa. Kuna wengi wanasema watu mbona wanaishi Marekani wanatutumia nini, lakini mmechukua nguvu yenu kutembea
tukakuwa na mamoto na manini, mkafika hapa, hatuna cha kuwalipa. Mwenyezi Mungu ndio anawalipa nyie wote. Muendelee na roho yenu ya upendo na Mwenyezi Mungu hawabariki sana. Nibazomba ngo abatambi baneza barakurikirana gituma na mutama uko twamuhaye ijambo acari dusubiza. Twatanguye ibikorwa mu kanyamuneza ntangere, dusenga dushima na nubaho bigeze rero tugize aho amazi tubona yagize kure, twoshobora gusigizira amavuta abikebanura kikebanura, abarara bakarara. Aha ni mu rugo rukunda abashitsi, wakira abashitsi uwumva neza. Yeah, and I think I got one.